فد بوليتيكا تاتي حرقي في عرسي جدو سببه ومالخير في سببه كيان حرقي في عرسي جدو أكنا تاتي أكس تاتي هم بربادو دبي إيرتون بربادو قروا موارانتن أوكي كيار دبتي وان هماتك دبتي أنو ديفا من انقافت because وان هنتاني أفاني ساتر وان هنتاني بي ميرا خيسا سينو باتوس وان هنتاني بي إني نس ديفا مقافتي قروا ندولي سوشال ميديا فيدمت ندولي بالغي سنو بالغي نماقد بالغي فوتو تيه قبته أنا عرفسو تكا فايلي سانيكا فوتو تيه خاتي أنا عرفسو إسا في جارتين ساكنا نانجتشو أن هيمو سيجمر تنقود أن هيم إتعاني مو وان تكو أنقلوك أبو فيجر عرسي اللي تهو كيار اللي تهو عرسي اللي تهو وريكومنت اللي تهو كيار أنا جالسة خيته إسا دورا قربا إساني توري وبليس إساني توري ilmoo isaanii ture waddeenyaa isaanii ture at least kabajamuu qaba okay akka intala soddaa warra biraatitti kabajamuu qaba maaliif an kutaa biraati fageessinee yoo ilaalles akka nama badatti yoo ilaalles an kutaa biraati kabajamuu qaba intala soddaa ja'amuu qaba malee yoo namni takka waa balleesse garagalamuu zagazaqamuu qaba tanaan dubbachuu barbaada harargee yaa'u hanga har'aan tanaa gama xiyyaanii waan hin fedhiyoon hin balleessee marqallee akkana jette akkas jettellee yoo jaame guyyaa takka arrabni badaa intala harargee takka yookiin gurbaa harargee takka sooshaal miidiyaa irra bahee intala teenya akkana goote intala teenya akkas goote takkaa jee hin beeku. Okay? Talazaa waan isinitti himee na dhagahuu diddan jecha dirqama kiyya sooshaal miidiyaan bikka waa isinitti galu waan ta'e jecha sooshaal miidiyaa irra bahee dubbachuun dirqama natti taateeti. Jaalattan jibbitan warri koomantiitiin baana. Jaalattan jibbitan yaa'u kumaa godhuu hin dandeessan. Intala soddaa teessaniiti heetiin jira. Already jechuudha. Garuu at least yoo nallee faarsuu dadhabdan na faarsaa isiniin jiru yoo nallee faarsuu dadhabdan yoo sila xiyyaa waa'ee bareedaallee haasa'uu dadhabdan maqaaniin ani hin qabne waaniin ani hin taane narraan haasa'u. Makfuu laal miciyyoon tuni ani waan garaana gubuta kaatu jira miciyyoon tuni namamma sooshaal miidiyaa kana dhufe baatii 4 baatii 5 hin geenye namammaasiis waa'ee sooshaal miidiyaa kanarraa irraa beekuu miti wanni garaana gubu kanaa bar yeroo takka yoo nama sooshaal miidiyaa kana beeku arrabsan anama gaafa makkii arrabsaa turanii bar gabaabduudha maaliidha akkuma isii kanatti qeessaa turan makkiillee hangaafa ibsishaan fuudhu qubaan qaba. Miji isii fi garuu makkii wal dhaban akkatti wal dhaban siimu makkii nama sooshaal miidiyaa kana hudduu beekan beeku umal kayri nama waan takka sooshaal miidiyaa kanarraa beekuu miti kaleessa dhufte baatii 4 hin አሁን ከስር ቁጭ ብሎ አርሲን ስም ወክለን እናወራለን የሚሉ ሰዎች ሀበን ሀብ አርሲን ምንም አይወክሉም። ሲጀመር አርሲ ሴት ለቤተሰቦቿ ራሱ እንኳን ለመሳደብ እና ለመናገር የሆነ ነገር አንድ ሁለት ለመባባል በጣም የሚያፍሩ በጣም ሼም የሚባል እንትን የሚያውቁ ሰዎች ናቸው። እነሱ አማቾቼ ናቸው። በጣም ወዳቸው ማከብራቸው ናቸው። ባይ ዘ ዌይ አይደሉም እኮ እዚህ ላይ ዝም ብሎ መቶ ኮመንት ላይ ኦጦጦ የሚሉት እኮ ማለት ነው። ያላቃቸውም ሲጀመር ግን እኔ አርሲ በጣም ትልቅ ቦታ አላቸው። ያገቡሽ የገባሽላቸው ነገ ደግሞ አክስትና አጎት የምታርያቸው እነሱ ማለት ለእኔ በጣም ትልቅ ቦታ አላቸው። ወላሂ ከኔ ዘርላቸው ግን አይለያዩም። እሱ እኮ አይደለም አሁን ችግሩ እኮ እሱ አይደለም። እነሱን ተያቸው። እነሱን አንድ ቦታ አስቀምጫቸው፣ ከፍ ያለ ቦታ አስቀምጫቸው። እነሱ ሳይሆን ኢሲሪኑ በኔ በር ረኮን ጅርቱ በር ኡመልከ ይነ በር ተራቆ ቢራን ቀብዱ ረኮን ተኺያር ይራይና ሲራይና በከላል እኔ ፊጅራና rakkoon biraa takka hin jirtu badii qabaateetii miti umalkayrii badii qabaateetii miti rabbiin na haa jiru umalkayrii badiin isiin takkittiin isiin qabdu qiyaara hirmuudha kun carraadha maal akka goonu beena ree xayyibe fajjeebnu maaf ajjeefna dubbii ciroo dhumte jettee bar warri keenya dubbii ciroo dhumte haalaas irra
kasih kasu amma jaartii reetii takkaatu jira beektaa siiduunaa jenniini nama waggaa meeqa arrabsaa turanii ijoolleen asirraa tun beektaa dhugaa dubbachuudhaaf siiduunaa waggaa meeqa arrabsanii eenyu gammaas namni biraa boo ijoollee teenyeerumte kana namni isaan hin arrabsine hin jiru oddoo wanni kanaa tunni fokkifti amma ati waan biraa waan takka hin dubbanne kan makkaan immoo warra komantii fofokkotaa sii barreessuun hin arge ijoolleen teenya nuti hedduu si jaalanna hedduu si kabajna intala qulqulluu kabajaan kannannee kabajaan nurraa fuudhanii kabaja sii qabna yoomillee taanaan warri asirraa afaan banu ammoo dulloota dirqiin jaarsa qabanitti way bitaniire akkasi saniifuu deebisaan deebisu warra akkasiiti. La an isaan asoon tahin deebisaa warri hin deebisu jiru maali beektaa? La namni gaafa callistee beektaa? Gawaas isaa. Hin dubbatin ammallee dhageeffadhu waan isin jecha barbaadu. Namni akkasii dubbachuun barbaadu garuu an personality akkamiin qaba beektaa? An personality xiyya laayivii xiyya. An social media miti. An nama social media miti. Nin beekami anga. Alhamdulillah gaafa abbaa mana xiyyaa wajjin wal fuudhee booda maybe social media seenuu ni danda'a garuu an private live qaba. Live xiyya social media miti. Hanga live xiyya social media hin taane immoo warri komantii jala dhuftee nama arrabsitan. Warri an video post godhee xururum jettanii arrabsitan. Warri footoo xiyya galabbattanii arrabsitan. Wallah kanti siyaasa raddoo hin beeku. Qushaasha keessa xiyya jalatti isin ilaalu. Jaalite maal taatan? Nagaa akkam? Nagaa jaaloo akkam? Isinillee aadaa malsii waa deebistanii? Dadhabannee barbaadana. Nama kumna gara qabu nama ati dhiisishee ati dhiisiiti jireenya hankee jiraadhu. Uummanni waan haasa'u dhabeera. Ajandaa takka yoo arge itti dhagaamee osoo hin taane ajandaa takka yoo argan kan caafii qabatanii fiiganii fi sa'aatii sanii waan haasaatti itti xarrareera. Siigalee waan haasa'anitu hin jirre ajandatu dhabamee hin bade. Kanaaf akkas godhanii ati inni ofirraa deebisu ati dhiisi. Ati sirraan bareedu ijoollee uummata kanaa. Waan isinii gallee jirtu bannee bara. Waan isinii gallee jira. Andi Oromiyaa dhagee waan isinii gallee jira. Imma kyaad samoonii kana TikTok irra deemu jirurra haasa'uuf hin dhufne. Dhimma sanarra haasa'u hin dhufne. Dhimma kiyyarraa hin dubbachuu dhufe. Warri na arrabsitan warri galabbaxanii na arrabsitan jechaa jiru. Warrataniin haasa'u jira malee warra dhimma kyaad samoonii kana waan inni balleessee itti dubbachuu jiranii manguddummaa amnaan asan dubbachuuf hin dhufne. Okay. Asan hin dubbadullee dubbachuuf illee hin dhufne. Garuu ammaan hin dubbachuu dhufee warra shuf social media kanarra dhufe saa gaafa ni haa kiyyarraan dhufe. An durumaa honiin fayyadamaa like tiktokiin hin fayyadamaa footoo kiyyu qofa post godha. Nama na arrabsu nagar. Deemee gaafa ni haa kiyya booda viidiyoo takka yooniin an post godhe namni arraba. Arraba malee waan biraa hin katabneen arge. Waay ta duraa tanaan galle an definitely hanga guyyaa arraan tana waan naan galle maali komantii jala nama arrabsan. Kiyaarii illee bardura namni tuqun jiru dura goota kenna maalii kenna ka goota caaluun jiru dura ammaan tanatti jalqabanii. So namni kana dura kiyaariin irratti illee akkanuma kiyyaar waggaa dheeraateera. Jaalatamtuudha. Namni kamuu arrabsuun qabu jedhaan akka yaada kiyyatti. Takka wallahi dhugaan isin jaa. Takka komantii isaan naa kataban saanoo. Komantii isaan naa kataban. Takka jala seenee guyyaa takka komantii isaan waan badaa naa kataban replay godheef hin beeku. Even this waan biraa bahee dubbachuu manaamin dhiisi. Komantii isaan viidiyoo kiyya jala naa kataban. Dhagaye sitti maa dhagaye. Dhuguma hayyuu dhagaye sitti maal. Ati jechuun hayyuutu si jaalate namni kabajaaf oromummaaf jaalatutu si jaalate. Namni jaalatutu si fuudhe intala kabajaati kabajamtuudha. Arallee osoo waan fedhellee taate
iddoon ati argamuu qabdutu iddoo kee arbashee malee iddoo nama biraati osoo hin taane nama hayyutti heerumtee atis hayyuudha nama kabajaa qabu nama bareeduma qabu nama hayyuudha nama jaarsa ofii jaalatu nama innis si jaalatee haadha ofii dabarsee siif kennu jechuudha. Haadha ofii caala nama si jaalatu.